بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tukyagina maaso n'omusomo gwaffe ogwa Boko Iqra, tukyali mu volume ey'okuna, tuli ku sukun. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tuyina ash jukira ennyukuta eno ya shin eva makati g'olulimi era muganda wa jim ne ekyalampozi ne yau ya ji shi otegedde ya ji shi enayitibwa ash, so si ash naye ash. Naam, otegedde makati gaki g'olulimi. Ashtatan. Ashtata. Ashtata. Otegedde alam nashrah laka. Alam nashrah laka. Alam nashrah laka. Tuze ku ennyukuta ya sad. Sa si swad otegedde nebeera yaslawnaha. تصلى نارا حامية. تصلى سوسي تصلى تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. tugenze kulani yaffe esembayo ku nnyukuta eya ddod. Ad gikwata oginyweze waggulu ku kibuno. jukira ddod eno eva mu bifo bisatu. Esova ku mannyo amagego agali ku left oba ku right oba waggulu eri ku kisenge. Nogamba nti ddod oba ddod ekitegedde ddod togita ad'afan oba ad'afa otegedde ad'afa oba ad'afan. kaidahum fi tadlil. kaidahum fi tadlilin oba kaidahum fi tadlil. toka sukun tadlil. وعلى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.